اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب كيفية السلام. يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. يأتي الله سبحانه وتعالى تدل مولد طول بسري الحمد لله يأتي لنتوري وجود إن لا من محمد صلى الله عليه وسلم ومن يمر سميرمن يوجود صحابة من فوق وجونا إذن دناغا جوك بدينك بجوك نوكا يوالا جوك كان دينا تابن كينا مكة جدا يدر مكة. اللهم آمين. wani fi rambo ya la yumi ya yumi namo wadi damu do endel damu gal njana fi hiro diral wi babu kayfiyati salam gal do damu gal watti tena dere e capanta ti didi e damu de deftere ne bi fuddi den wi gal damu gal do mbaadi salmi ngongol to honno salminirte no addani e quran salminani o yewti en no hadis hadi ma kujinelaɗo ko yamiri en yo en hiwrodir yo en yanju hiwrodiral ngon hakkunde meɗen jonno konno hiwrodirirte bonjour bonsoir wi kayfiyatu salam ko honno neɗɗo on salminirta ɓe o tawi ɓe ko honno kamɓe kadi ɓe ruftirtamo o wi yustahabu no yiɗa an yaqula almubtadi'u bisalami nde wi'ata fuɗɗorɗo hiwrade ɗo attiɗo hiwrade o fuɗɗuɗo on sincuɗo on nde o wiya: assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. assalamu aleykum kisiye on woni e hoore mum, ɓuttu on woni e hoore mum, jang on woni e hoore mum, wa rahmatullahi yurmede Allah nden kadi yo wonu e moɗon, wa barakatuhu barki makko kin kanko Allah yo wonu e mum. mo heɓi ɓuttu heɓi barki heɓi yurmede ara e faɗali ka gango hiwrago no jogi manaji lugguɗi. fuɗɗiɗo on woni ko arɗo tawi yimɓe ɓen, on woni ko tawaɓe ɓen no sella goɗɗo ara han tiginama assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. attotoɗo wolude on yo wirni wi fa yati bi damir jami o adda damir jama aleykum an assalamu aleyka si ɗon ko damir mufrad to goto o waɗa assalamu aleykum yo kise wonu e mo on o wi wa in kana almusallamu alayhi haysi hiwraɗo on wahidan ko goto saare tawi goto tawi assalamu aleyka ma an ko debbo assalamu aleyki ma ko ɓeɗo assalamu aleykuma wi assalamu aleykum damiru jam. wa yaqulu almujib jaabotoɗo o wiya ɗon ko salminaɗo o kankadi o rutta o wiya: wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. onon kadi yo wonu e moɗon kisiye on e yurmede Allah nden e barki Allah kin. ko oya hiwronimo kon ko ɗum kan kadi o jonniti o hiwronimo tan fa yati bi wawi atfi o adda wawu atfugol ngol. atfu ko wattidigo hunde ɓigol ɗum ɗo e ɗum ɗon e wa aleykum e woni e mum tawitu aleykum ssalam wa rahmatullah wa barakatuh wa aleykum ssalam wa rahmatullah wa barakatuh. adda ɗum fi gawri wa aleykum tawitu aleykum ssalam wa rahmatullah wa barakatuh. assalamu aleykum aleykum ssalam wa rahmatullah la wa aleykum ssalam wa rahmatullah wa barakatuh.
hadis aranon ɗo to kanko watti temeɗɗe jeetati e capanɗe joyi an imran bin husayn ittama ɗo imran bin husayn radiallahu anhu qal o wi jaa rajulun gorko arino ila nabiyi kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam faqala o wi kanko arɗon o wi assalamu aleykum yo kisi e on e hoore moɗo faradda alayhi nelaɗo ruttimo wa aleykum ssalam summa jalasa on tumati o jooɗi kanko arma ɓahuru nelo ni assalamu aleykum wa aleykum ssalam o jooɗi ɓawo jooɗike faqala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam laɗo maki ashrum sappo kon ɗum o limi ɗo gasa darajaji sappo baraji sappo maɗum ɓuura sappo o wi tun sappo tumma jaa akharu tun goɗɗo go kay ari faqala on ɗon arɗo o wi assalamu aleykum wa rahmatullah ɓeydi hoore ko artiɗo o wi ko wa rahmatullah faradda alayhi nelaɗo ruttimo gasa wi wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi fo jalasa on timan ono kadi jooɗi ɓaawo jooɗike faqal laɗo maaki ishruna noogay ɗo kadi ko lima ko o addi limore nde kono o addali ko lima ko honɗum noogay honɗum no wawi baraji noogay no wawi darajaji noogay no wawi ɓure noogay ka konngol o addali ko lima ko kono haqqille no andi ko ɓure dow lima ko joddingol konngol ko ɗum lima ɗon summa jaa akharu tun goɗɗo go ari kammo kadi faqala on ɗon o wi ɓaawo ari o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu o ɓeydi wa barakatuhu andi ɗimmon ko ɓeydi ɗon ko rahmatullahi oɗo kammo o ɓeydi wa barakatuhu faradda alayhi nelaɗo ruttimo wa aleykum ssalam wa rahmatullahi wa barakatuhu fo jalasa o jooɗi faqallal maki salasuna capantati ha joni o wolaani ko jilu capantati honɗum ɗa o wi sappo ɗa noogay ɗa capantati holli ko joddi ko woni e heɓade kon e ngo salminama oɗa raɓɓindino arɗo wi tum assalamu aleykum o heɓi minimum on oɗa wi assalamu aleykum wa rahmatullahi ɓeydi wa rahmatullahi o heɓi hakkunde on baraji noogay oɗa timmini fes assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu o heɓi capantati timmudi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa sahahu shaykh al-albani fi sahihi sunan abi dawud hadith woni muslim idan hono famete e hadith o ko en berno konnguri o du'aniɗa musidɗo ma mo tawɗa on ka hiwrango wo konnguri tabbutoɗinde kono baraji ɗi nduuɗi amma ɓeydoɓe taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko konngol taala no anda ko pellet ko konngol gongawol ko naska ɗo ko place maggol si tawino ko ngol moƴƴi ɗon addugol ɗon nelaɗo addayno ɗon ko joƴuɗa o ko joƴuɗa ɓura nelaɗo andugol no baraji e ɓorta ko pellet ɗum chaque yaaka e bermi ko mi yurni ko e ko mi nani karamo koɓɓe no maka ko mi yaani ka wonde nelaɗo ari hiwrori goɗɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ana rango konngol taala qala allahu taala taala allahu amma yaquluna uluwan kabira no ari no felli ke allah ko towuɗo imo ɓuri kala ko towi kono kum be place mum goni tawi ka pharmacie ko woni kanen pharmacie ko fof ko lekki kono ay netto a ƴette ɗum ko ƴettuɗa o inna ɓaymi mi sella mbiɗa andi ko pharmacie ni ko lekki re to woni ga addani ɗon ɗi paquet ji ɗa joyi addanan ɗon ƴetta to inna ay ordonnance ƴettiɗa non non kene ko pharmacie ga na lekki woni ga
ko yete ga ko homo lekki nawna mino nawna gas mi jetti masata joni ndaru ka sharia piɗiɗi fof ko pdf no eɓɓa sa juurde habbirano ngo honno wiyata allahu akbar sa wi ɗo subhanallahi ma allahu a'zam ma allahu ajal allahu a'la nde mo sifaji allah kono est ce que no marsata si a habbiri a gayni ko fatiha wattata ɗum sa wattino cotte o goon a wi joni ayatal kursi no jogii qouran no jogii teddunga mi waɗ ɗum ɗon marsata ma a waɗi fatiha o a gayni enni a oli e mi addo ko cotte o ko yomi fillu kadi fatiha puisque fatiha no ɓuri corteji ɗi fof gona mi wattu fatiha kadi fayin ɗon ɗon kadi marsata na bonugol ɗum ɗon kono taw net place mo wadduɗa idan yonti hattu bir kala har no ay mutini ko tan bi horema ina gudoro ata gudoro wallina ma ha moƴƴi o tawi a ceddo ya sincano ya horema to lawo kungo kaso jot ta rewdo ka gudoro wewte hara yo tali ko hadi se heddo ɗon o kanko waddi temedde jeerete capanɗe joyi e go'o wa an aisha radiallahu anha qalat كتاب من عائشة قال قلت وماكي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعب ألعم وينا وي عائشة هذا جبريل أو جبريل هنا جبريل يقرأ عليك السلام هي مجنة إهوار ما كسي هي مهم رما قلنا من كاجي مهم رما عرب يقرأ عليك السلام كون يودو كوكاري ميمي اي بيجاني والله هو بخير يقرأ عليك السلام هم يجنهم هيروما كو جبريل ني عائشة هم هيروما نكبران دي كون شيعة بين رافضة بودة إيد وحديثات مو جبريل هيروتو immoɗo ka allah subhanahu wa taala inna ko oɗo woni gaño ma ɓaleejo wiya ko oɗo woni luttoyo naato ka nder yiite luttoyo ka yiite la ilaha illallah allah taw hara ko kamɓe tagi yiite ngara ko yiite maɓɓe na ɗo yiite allah nge aicha naata ka yiite ngo allah tagi few qalat aicha wi qultu wiɗumi wa alayhi ssalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu aicha hewritima inna kanko kadi yo kisi e woni e makko yo yurmede allah ne wona e makko yo barki allah ki wona e makko kono hadis ɗo daldinore wonde malaika ɓen no hiwro neɗɗo ɓiɗɗo adama o ɓiɗɗo adama o kadi no hiwrito malaika ɓe ɓe gandi malaika ɓen ɓawoɓe ari ka annabi ibrahima sallllahu alayhi wa sallam galu salaman gala salam ko hiwrano بأنه بيهمني مكان كان يهمني وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين ومتفق عليه نفضل سيد القلوب وميكوني يعني يوقع روايات منك صحيح سيد الدين صحيح البخاري صحيح مسلم وبركاته وفي بعضها بحذفها يوقع روايات أربك صحيح البخاري كصحيح مسلم oɗo barakatu ala ton ko wonto wa alayhi salam wa rahmatullah kono riwayaji go ɓeydi wa barakatuhu wa ziyadatu thikati maqbulatun hoolaɗo si ɓeydi yani ɓeydari hoolaɗo ko jaɓaɗo si kono woni mana mum ɓeyde ziyadatu thiga maqbula ɗum noon ko hadith كدرت فيه والتوعد فيه زيادة ولكن زيادة فيه مقبولة يعني صحابة بريدو بفيلو حديث بيادة هانو كدو goɗɗo kañum hatta ɗon goɗɗo kañum ɓeydoya toon goɗɗum ɗon konko ɓeydi ɗon en ndaaray
si tawi kanko yoni on ko ɓeydi ɗon kon laawol ka ɗum rewi ha hewɓe sahabajo no hewtoye nelaaɗo laawol ngol no selli enne gasa ɗum ɗo koko ɓeydi no wayi mo joni yahen ka karama ko meɗen ɓe maaka yewta masalan ɓe fillaname ɓe inna ɓe yahuno laga roone ɓe yiidoye ɓeeɗo ɓe yiidoye ɓeeɗo min jangini nokku kaari min waaji mi waɗi conférence nokku kaari masalan ɓenna kaari en defani men kaari en fandi men aɗa noon min mi yaha mi filloyo ko waɗi ko fuu ha kaari en defani men kaari en fandi men an filloɗa tun ha kam min waɗi conférence ji min waɗi muhadara kaari en defani men kaari en fandi men an hara wola ɗum an ko filloɗa ɗum fof kala mo wolanɗa hara taali ɗum ɗo ɓe defani men ɓe fandi min mi ɓeyda kadi waya joni darete ɓe mi fillanoyi ɓe haa ka ɗum windoyaɗo si tawi ɓenen ɗo fof komin hoolaɓe haa hewti karama ko meɗen ɓenne ko siyartu siga ɓeɗo ɓe manditi ko oɗo manditaki to noti siyartu siga magbula idan oɗo wa barakatuhu ko ƴetteteɗo ko gollitirteɗo tawde laawi ka o rewi ɗon ko turbo sahihayi hade seeɗa ɗon mo kanko waɗi temeɗe jeetati capanɗe joyi e ɗiɗi wa an anasin ibn malik radiallahu anhu anna nabia sallah sallam kana ida takallama bi kalimatin aadaha thalathan hatta tufhama anhu wa ida ata ala qawmin فسلم عليهم ثلاثا رواه البخاري أنس قوي نلا رمية صلى الله عليه وسلم لكن كسو ماكين وكونغول وفي التونغول لا بتت هانغو ها وفاما نينغو ونا أولا قلت من نال الكلام هندو دا على حكي يبقى فوق فاني أنا فاما ما لا في الدار وفي التونغول سوى نجون haray wattane fondo ɗum ɗo moƴƴa so sowi woɓɓe famani mi inni haray wattane fondo ɗum ɗo moƴƴa ɗum wawi yaha ha filito ngo laabi tati ha o anda ɗo yimɓe ɓen ɓe faami fi honɗum mankuji makko ɗin ko sharia koko hana hutorede koka karaho makko sharia woni e rewde hewta notto yimɓe ɓen yimɓe mani ɗo ko ɗum waɗi o hawjata wata bigi baga o wownata konngudi munumunu ɓay yimɓe ɓen ko landitorteɓe ko nelaɗo maaki kon si o yannit si o haali himo andi ɗum ko ɗum waɗi o etto ha yimɓen faama o wi so ari o tawi yimɓe o hiwri keɓe o hiwrotoɓe laabi tati وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا يعني سؤالنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حركنا كوارو هيرين بكونو يورط كونو فارو سؤالو تبي جمع بيدوبني سؤالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس بيتو بيننا بيتهم كذا بسيك كم من هاري من وهيوراتي من وهيورو بيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجمع الولود so fewti sen woto himrike haray ɓeeto no gasa haray ɓerɗo maɓɓe ndaari ko ɓeeto o fewti o hiwri enen no gasa e moƴƴanaaka ko ɗon hade o fewta e mo hiwroɓe ɗum waɗi o hiwrora e o go sengo ɗon hiwrora ngo yeeso makko ɗon o hiwra kadi ngo sengo ɗon ɗum woni ko faanda ko ko sendanaɓe moƴƴere nde ngara mo ɓe he ɓerɗe mo waaloto annda ngo hiwra ngo nela toon no concerne no hewtii ɗum ɗum woni ko faanda amma so waɗata yimɓe seeɗaɓe gooto ɗiɗo
jama hawruɓe sanna goto salmina kono an kan sa ari tan jamawi ɗuɗumi en ko aada men ko enen kadi yetti ɗum goni hay so tawino e bindi cippu ɗen ko ne waɗa salamu aleykum feeɗo salamu aleykum wa rahmatullah jaram nana toon salamu aleykum wa rahmatullah barakatu yoɓe kadi salamu aleykum wa rahmatullah barakatu idan wona el hiwra ko jama ɗuɗuɓe hiwroɗa partiji min celɗe aray no daggino mo hadis heɗɗo ɗo mo kanko watti temeɗɗe jeɗɗe capanɗe joyi e tati wa an al-Miqdad ibn al-Aswad في حديثه الطويل اتم المقداد بن الاسود طبعا ابن الاسود وكمين واتي نادم حديث خان دون كهورا غاول فوق عن المقداد رضي الله عنه المقداد ابن الاسود يعني كودو on ali nelno yo landano fi madiyo landano munela mujarriba noon heewgol madi yalta e makko ha tawi noon annda ñaworɓe mo amilande gol nenaɗo ɓa andi madi yalti wotuma faale debbo ari e gorko ɗon nomo jogii geɗal nelaɗo jiwo makko o ara e o landagol ɗum yani o hersi yeyi landanɗa ɓe inna goɗɗo no nelma si tawi gorko no jarri ɓura heewgol madi madi yalta e makko honno watta o yeyo lando ila nano maki fal yaksir dakara waɗi o tawabba si ɗum yalti o lootu tuuru makko mban o salligo firti o salliji o wiyete al-Miqdad ibn al-Aswad e hadis juutuɗo hadis makko juutuɗo no e nder ɗum gaala Miqdad wii kunna min laatnoke narfa'u meɗen townana lin nabiyyi wonande nelaɗo sallallah sallam nasibahu geɓal makko min al-labani e kosam ɓiraɗal men townanayno nelaɗo geɓal makko mana min jonnayno mo geɓal makko ɗam min ittanayno mo geɓal si ɓiraɗal ari ittama ka geɗoɗi e geɗoɗi zakka ma no ɓiraɗal heɓori o si ari min waɗɗani la sa sallam geɓal makko ngal o wi fayaji'u min al-layli fa yusallimu tasliman o wi o ara jemma hombo ɗo ko ɓura tanginede ko addowo geɓal nelaɗo ngal ɓiraɗal ɗan o ara jemma o hiwra o salminango la yugi ɗum naiman tawa gonɗon hiwrango ko findinta ɗani ɗo salamu aleykum fo maƴa nango salminango ngo maƴinta ɗani ɗo findinta ɗani ɗo wa yusmi'u lyaqadana kono ngo nani nayi finuɗo nanayi ngo salamu aleykum wa rahmatullah ani ɓe ɗanaki ɓen ɓe nanayi o salmini ko salminango hakkindini woɓɓe siyotidi ɓe salmini ko jokkano fo accide zikkata ko tana salamu aleykum ɓeɗo kadi ko ɓe on telimneni sa ari tawi jamma ɗiɗo doyi hana gana salmi oɗo o ara o salminira doyi فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم وين لا أري هيوري نو ولي نو هيورا دونو كمانا مانا غور wonde ko nelaɗo tigi ari joni no gasa nelaɗo andi geɓal mum ngal ka ɓiraɗam ari o yalta noon o ara o hiwrago hakkindingo e maƴƴintaɗani ɓen finu ɓen kadi ɓe nana wona kono ɓe salmini ka ɓe salminani no wawi hara ko nelaɗo o damir ɗo fayajiɗu o ara o wayta ko laɓe yirti no wawi tawa ko adduɗo ɓiraɗal nan o ko damir o yilti e mum rawahu muslim shahidon ɗo wonde mo ari tawi yimɓe yo hiwro ɓe hiwrango nanotongo na yo maƴƴimɓe na yo tomu ha feƴƴi no gasa ƴantiri ko jemma no gasa wonɓe no ɗaani yo hiwron joni finuɓe ɓe nana ɓe ɗanaki ɓe gara ɓe maƴaani ko ɗum woni shahide o ɗo ɓe neediji hiwrago ngon har na yo tigi maƴƴi yimɓe ɓen kadi
hadis sakiti ɗon ɗo ma heɓɓe no hadis sakiti ɗon de o hadis en ɗo kanko watti temeɗe jeɗɗi capanɗe joyi e nayi wa asmaa binti yazidi aw binti yazida radiyallahu anha kitama asma binti yazid anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi lmasjid yawman asma o wi nelaɗo reni ka julirde ñande goo wa usbatu min annisai ko oɗum tawi dental usba ko moƴo ɓere ko jama ko dental e sonnaɓe ɓe jooɗi hiɓe jooɗi fa alwa biyadihi bitaslim ay lawwaha biyadihi bitaslim nelaɗo eɓɓani ɓe ni juuɗe maɓɓe ɗen salnago waɗi ni la rewi ɓe juuliɗo tawi sonnaɓe no jooɗi ɓe denta wannimi juuɗe fa alwa e lawwaha ko manam alwa ko gon ko yeɗigol ni ko wanni ɓe ishara sappingol o eɓɓani ɓe salminani rawahu tirmidi wa qala hadithun hasan cheikh albani maki hadith oni mo selli e wa hada mahmulu ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bayna al-lafzi wal ishara o wi ɗum ɗo no ronda naɓira mana o wonde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o hiɓɓidir o hawtiti hakkude konngol ngol e eɓɓugol ngo sappagol ngol assalamu aleykum salam yani no wawi eɓɓa hara wowlaani no wawi wowla hara eɓɓaani ɗa wawi eɓɓa wowla ɗo o eɓɓo o maaki kadi wa yuayiduhu anna fi riwayati abi dauda fa sallama alayna no jeeya ko sembinta o no gasa ɗo riwaya no ka sono abi daud ton son o sonnajo ɗo asma o wi fa sallama alayna o salmini men andi ɗo holli ɓa o wi o salmini men wonde ɓe nanno hido makko mo o wowni o salminiri konngol o eɓɓiri kadi sookewo makko mo hadis heɗɗo mo kanko watti andi ɗum ɗo no holli wonde no sella so a rewi a gorko a tawi sonnaɓe tawi a hula fitna hulaka hakkude moɗon no sella ka salminaɓe kam ko ɓe no yejodiri est ce que gorko no salmina sonnaɓe e sonnaɓe no salmina gorko so tawi kaka weddi gorko tum sonnaɓe jaraw tum ɓeyɗo ko tifol mum samna salminago ko udditir ɗum haala ko ahmad shawqi wi ko ka fitina sonnaɓe o wi nadratum fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa mawridum fa liga'u relation no fuɗɗortano no ɗum fuɗirta awdi ndi awdi relation hakkude gorko e debbo relation bonɗo on ko fuɗɗorta ko daarindir ɗon mo ɓe leppito oya ono daarami daara ɗe darɗe giɗo ni kam kadi o yoɓita haade giggol yoɓitirte min kadi mi daara o suka daarina de tawa mi weeli on kan kadi o daara nadra ɗum fabtisama tum heeɗ ɗo ko moosugol acci mi moosanami mi moosi tum o anday mi weltori ko daarinmi kam mo ɓe moosana waɗi fabtisama tum moosugol honno heeɗ ɗo fa salam ko hiwrondira foti ko assalamu aleykum wiya foti ko bonjour wiya foti ko good night wiya foti ko on jarama awa ka hewrodiral ɗon hito noon seytane cuɗa e ɗo wina non hari mi hiwronoka sibango hiwrango fa salamu si hiwrodamo fa kalamu yewtere no nala ko korto noon ko ɗo jang ka lycée ɗo lycée kippe ɗo bon koɗo min kala woɗi cosa ɗo salam fa kalamu onno e ɗum fa mawɗi ɗum rendez-vous kono goɗɗo wiɓa may onon de wela yiide ala sarara mine wa ɗomatani fa mawɗi donc awa jom janggo demain on va se voir
nda yi de ɗo to daalida feƴi ɗon de so aɗa lan ene goɗɗo sukano aɗa ɗo wiyete ɗo gaarijo ko ɗo woni imo jooɗi ɓaawoɗa oɗon to a yiya tawi feƴi yesso annde ko ɓene gerte noon woni so tawi ko ni alaano wayi woɗɗa hollumo yiitere butti jokku ha laawol ma ya kono so tawi koye hakkude jama ma e laawi jani tawina ɗum salamu aleykum ala hippo gogiti wiya salamu aleykum ara ella ala ka gorko on salmina debbo maga debbo on fuɗɗo kañum ɗiɗi salmingol gorko on sikko kanko rewta ɗumin daadi to ko al amru min al fitna si tawi fitna on hoola ɗum ɗo watta fes no tagi si tawi fitna on hulama yo dambugal ngal yo sob saabi mbuge dambugal fitna ngal hadise heɗo ɗon on kanko watti temeɗɗe jeetati capanɗe joyi joyi wa an abi umamata albahili radiallahu anhu qala o wi qala rasulullah sallah sallam lamaki inna awla nnasi billahi man bada'ahum bisalami tabiti wonde ko ɓuri handude e yimɓe ɓen fof ka allah mana ɓuri handude e yimɓe ɓen giggol allah e yurmede allah e moƴƴere allah e ɓural allah ngal man bada on ko fuɗɗon ɗo yimɓe ɓen bisalami salminani addotoɗo hiwrade yimɓe ɓen oɗo yimɓe ɓen fof ko o ɓuri handude e yurmede allah nden ɓural makko ngal e moƴƴere makko ko waɗi an argol tawa ko an atto duwanade yimɓe ɓen si ɓe yoɓite ko an atto hiwrade ɓe si ɓe hiwritoma ko an atto ɗuwanade moƴƴere nde haray idan ka allah kadi ko an ɓuri handude e attorede rawahu abu daoud bi isnadin jeyidin ko abu daoud a firnimo tugorde moƴƴere wa rawahu at-tirmidhi bi nahwihi wa qala hadithu hasan tirmidhi kan no filli hadith o fayda waloni konngudi ɓattodirɗi o wi hadith o mo moƴƴi wa kadi dhukira ba'dahu وقد ذكر بعضهم لا قول القرآن وقد ذكر بعضهم الإمام أبو داود جي كونغون أرغون كونغون إمام الترمذي في اللي وإيتا يقوانا هو نوكو قولكم كوبيجو يسطو الشيخ الباني ما تسايب جامي حديث المسلم حديث ساكتي لو نوكا كواتي تمت جيدتي جابان جوي جيغو وعن أبي جريين الهجيمي إتما يرى أبو جري الهجيمي رضي الله عنه يدعو الصحابة بأنه لا جاء قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان لا فقلت ويني عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله كيسي يوني ما نتغير لا الله فقال لا ما كلمي لا تقول عليك السلام tawiruni tahiruni ban jaa ko allah moƴƴorno ɓe sahabaɓe ɓe wurdu wonnaɗum si ɓoyni ke o wurta e ɗon kisa o andi enen hande allah fa boma wonda e karamoɓoɓe laaɓuɓe reedu taw hede jam sina ɗum sa falde a luttude e faljere a mayda e men puisque nenaɓe wiyatama nani ɗum yimɓe ɓoyi jogii jarrabuye fewɗo ɗon ɓe wonta faljere tawa ko ɗum aada maɓɓe on o mahi koye hoore faljere faljere oma law roninirama non minen ko ɗumen fini men tawi kala ko wonana nono min na a falli tan ɓuran andude na yeeso hande o jibinaɗa mi hay ko nden ma jobbaari non ari ko ndengitani men naati lekko ma ko ndengitani min waɗi hunde kaari ndengitani min iwti sénégal mawnin tinno kono sahabaɓe allah moƴƴi e maɓɓe gamɓe a falli yettilano ma kam nani ndaara ɗo o inni o aɗa o winneraɗo alayka salam ya rasulallah ɗanmaki la tamul wota wi alayka salam fa inna alayka salam tahiyatul mawta wo wigol alayka salam ɗum ko hiwrago mayɓe ko mayɓe hiwronteno min ɗon miɗo wuuri tan nano hiwrotami
رواه أبو داود والترمذي وفي اليوم حديث أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق بطوله وحديث أتنوك أو موجود أو تكون كبيرو محل الشاهد لهم هذا بينو جوكي أو إسكير ونومي عليك السلام ما السلام عليك قالوا وهيرا همين سلام عليكم وأقول تنوين طبعا كان كله رأي دين كله كدفت مطولات يبقى قال قلب يعني قال مول سيسنو يقول سلام عليكم عربية السلام عليكم سلام عليكم نكرة ما فقر بنا عليكم سلام ما عليكم السلام هذا كله فقر أنفق ديلهم ما أنويا السلام عليكم كان كدوريا السلام عليكم كذلك متولات حالا يقول دوسي نسلم الزلة ونقول الحديث هو اللي وانده نايا ينتهي عليك السلام ما عليكم السلام ويقولون دوك سلم ناغو ما يبين كوكا كبروج كنون جورو تكبروج دي بجاء جورو تكبروج دي إنا عليك السلام فلان عليك السلام تكبروج ما سلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين أدى منكرا هواكم الدعاء في جورا قبروج لك ألف لام ماري السلام عليكم نعم السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين هذا نقول السلام عليكم دار قوم أهل دار قوم المؤمنين يترك الله سبحانه وتعالى يلا فاهم الدين كان فاهم سرد أشكال كان يقول تريبو جمعنا يقول لك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. Salam. Ya, dengan toto, emokbar orang pada paman ayat Quran. Yani mana maksud kalian pemain Islamil ana yajidulahu sihaban rasada. Jono, anu majidulahu wala sihabun. Yani fa'idul maf'ul. Pemain Islamil ana. Pemain Islamil ana. Yajidulahu sihaban wala sihabun. Sihaban. يجد له في الوجد وجدت محمدا نائما في الوجد وضع النصب مفعول جديد يجد له هبة نائم مع هبة انتم وله وجار ومجرور كوكال فجدتي مفعول أرمان شهابا والمفعول به وذا شهاب مفعول وذا والتاء ضم مفعول به وذا مناسبة يقولون في نوجي حال عرب يهبا مفعول جديد جعل وجد حسب ظن يجي في عندي يهبا مفعول جديد وضع في الوجد وما جتاوا وضع شهابا مفعول به ثاني فاهم فإن الجواد أغني كيوتنا تكمل لك إبلا أنا كجامع مارن والرسول كان كاونتي جوليتا على ما يكيوتنا تكمل لك إبلا أنا مجود أنا كنا جودي أنا كنا وأنا كيوتنا أنا بقول لهم ديكو بإنه جودا قول هاجنا فيوتنا تبقى منك كقبلة ولكن كجولي